Želja da o svojim precima ostavi zapis koji bi potomcima bio svojevrstan svetionik i izvor pouzdanih informacija, usmjerila je Ulviju Mušovića da godinama traga i prikuplja podatke za monografiju svog glasovitog bratstva, kazao je magistar Veselin Konjević, publicista i recenzent knjige. Mušovići su jedno od najznačajnijih bošnjačko-muslimanskih bratstava u Crnoj Gori. O Mušovićima se ima što napisati. Sve ono čojsko i sojsko u prošlosti Crnogoraca, koje danas njegujemo kao vrhunske principe i putokaze naše moralnosti, izgrađeno je i isklesano u sadejstvu upravo sa Mušovićima, kao dostojnim i časnim protivnicima. Nijedno bošnjačko-muslimansko bratstvo u Crnoj Gori nije ostavilo toliko traga, niti je tako tijesno isprepletano sa sudbinom Crnogoraca i Crne Gore kao što su to Mušovići. Svojom istorijskom ulogom i tragovima koji su iza njih ostali, a i danas ostaju, Mušovići su odavno zaslužili da o njima bude napisana jedna obimna historiografska studija koja bi bila ne samo trajni spomenik njihovoj svijetloj prošlosti, već dovoljno ozbiljno naučno djelo koje bi ih ocijenilo sa istorijske stajne tačke i smjestilo u kontekst zbivanja u kojima su učestvovali, kojima su davali snažan pečat i oblikovali ih u različitim pogledima ljudskog djelovanja, istakao je dr. Said Šabot, istoričar i recenzent knjige. U svom obimnom rukopisu obogaćenom mnoštvom fotografija, ilustracija, istorijskih karata i sličnog materijala, autor je detaljno analizirao političke, vojne i društvene okolnosti koje su oblikovale bratstvo Mušović. Opisao je i čitaocima dočarao njihov uticaj na lokalno stanovništvo i područja kojima su upravljali: Nikšićka, Kolašinska, Džisritarska kapetanija, uz koje se pominje i Bjelopoljska, ali nije propustio priliku da ne naglasi događaje iz ličnosti iz novije istorije u kojoj su Mušovići također jasno pokazali da duga i istorijski duboka porodična tradicija i čelna uloga koju su imali članovi ove porodice ne može ostati samo u domenu pamćenja, već se ispoljava i u domenu djelatnog. Promocija upriličena na Gradskoj tvrđavi bila je ujedno i prvi susret uživo dva književnika i rizničara sjećanja na bratstvo Mušovića, Ulvije Mušovića i Čedomira Čede Bačevića. Naime, Bačević je nedavno objavio knjigu Kapetanska kuća Mušovića. U ciglo jednoj rečenici on je u naslovu sažeo čitavu sudbinu svoga opjevanog i glasovitog bratstva Mušovića. I ljepši spomenik i svom bratstvu i sebi nije mogao podići od ovoga. S obzirom na to da u knjizi nisu pomenuti svi istaknuti pojedinci i izdanci ovog danas razuđenog bratstva, ostaje nada da se ovom monografijom ne završava priča o Mušovićima, kazao je autor. Srećan sam zbog završetka jednog dugotrajnog i mukotrpnog posla i činjenice da je ova knjiga konačno ugledala svjetlost dana. To je za jednu priču i uopšte za sve što čovjek radi najvažnije. Naravno, svjestan sam i nedostataka pa i grešaka koji sigurno ima, ali ako nije neskromno reći, zadovoljan sam knjigom sa svim njenim nedostacima. Gosti programa, koji je organizovala javna ustanova Muzej Galerije Nikšić u okviru septembarskih dana kulture, bili su muzičar Amel Mušović i guslar Stevan Mišo Popović.